Dobro večer, večeras čas ekonomije sa biznismenom Brankom Dragašem. Dobro večer, Branko. Dobro večer, Boris. Šta je to ekonomija? Ekonomija je proizvodnja roba za tržište za poznatog kupca. To je domaćinski način poslovanja da bi robu koju proizvođač kroz proizvodnju proizvede na tržište, plasira i da nađe kupca. Dobro. Znači, imamo razmenu i sve ovo što budemo objašnjavali gde je nastao glavna prevara u ekonomiji imamo na ovome napisano. Prvo se menjala roba za robu. Da. Pa se menjala roba za kovani novac. Pa je taj kovani novac metalni, kad se metal pronašao, išao ka najkvalitetnijem novcu. To je zlato. Zato što ga je jako malo bilo. I zlato je postalo opšte mera plaćanja. A danas smo ušli u elektronsko doba. I roba se menja za elektronski novac. Sada vidimo, sada vidimo kako to funkcioniše zlato. Znači, u istoriji civilizacije iskopano je 170.000 tona zlata. Grubo. Od toga 70% se nalazi privatno u rukama građana sveta. 30% se monetizuje kroz centralne banke. Ali u ovom modelu ćemo pretpostaviti da sve se nalazi, da vidimo odnos zlata i štampanih dolara. Jedna cena zlata na berzi danas je recimo 1370 tona. Po unci. Znači, pošto unca ima 31,1 gram, jedna tona je 45 miliona dolara. Vrednost zlata, kada znači sada ovaj iznos iskopanog zlata pretvorimo, pomnožimo sa 45 miliona dolara, znači kompletna vrednost zlata danas u svetu je 7650 milijardi dolara. Međutim, kada sad to poredimo sa nekoliko ovih novih pokazatelja, prema društvenom bruto proizvodu 200 zemalja na planeti u jednoj godini 2012. To je 65.000 milijardi dolara. Znači, cela planeta stvori 65 države, stvore 65.000 milijardi dolara, ali je to daleko veći iznos u novčanoj vrednosti od stvarnog pokrića od 7.650 milijardi. To je 8, znači to je 9 puta veća vrednost. Novčana masa M1 se meri koliko je štampano, koliko stvarno ima novca koga opipljujete kao hartija. I on iznosi 200.000 milijardi dolara koja kruži u krvotoku planete. Onda imamo ovaj podatak o kapitalu. Kada bi sada vanzemaljci došli i rekli, pošto ste vi glupa stvorenja, mi hoćemo da vas kupimo, da vas iselimo odavde, koliko to košta? To košta 300.000 milijardi da oni nas isele sa planete i ceo kapital planete. I poslednji pokazatelj, to je koliko se hartija bez vrednosti okreće po svetskim berzama. Trenutno to je preko 2 miliona milijardi dolara. 2 miliona milijardi dolara. Šta iz ovoga može da se zaključi? Može da se zaključi da će AU zlato 10 puta najmanje skočiti u narednom periodu, zato što je sve ovo naduvano. Znači, treba kupovati zlato. Treba kupovati zlato i srebro. Ko ima pare? Eksponencijalna funkcija. Znači, svega ovo što smo rekli, jer je 1971. godine načinjena jedna velika prevara, kada dolar više nije imao vezano za zlato. Nije imao pokriće zlata. Ne, znači onda se počelo da se štampa samo papir. Do tada se više nije moglo to raditi, ali od tada je od 71. godine, znači dolar je više nije imao zlatno pokriće. I imamo sada eksponencijalnu funkciju. Eksponencijalna funkcija, znači štampanja dolara bez pokrića. Kao svaka eksponencijalna funkcija, ona znači svaka tačka je proporcionalno se znači uvećava i mi ulazimo u eksponencijalnu funkciju koja je recimo kao kod bakterija. Kod zaraze, bakterije su poznate u tome da se eksponencijalnom funkcijom šire i dolazi do ogromne zaraze. Ta financijska zaraza uništava danas kompletno civilizaciju. Znači, ona stremi beskonačnosti i to je model koji ide ka svom krahu. Kakav mogućnost izlaska iz ovog modela? Prvi, svetski rat. Znači, to je ovo, arapski svet, proleće i najidealnije bi bilo za upravljače sveta kada bi zaradili Kina i Rusija, a da im oni i jednima i drugima snabdeva ih oružjem i onda bi upravljači sveta imali dobre profite. Druga je revolucija. Znači, revolucija u Americi, revolucija u ovoj emisiji, znači revolucija koja bi omogućila, znači tu bi bila... Ja se zalažem za opciju broj 2 revolucija, ali to bi bila jako krvava i teška revolucija, gora nego u sve balkanske, jer bi se i rasno, i građansko, i sve ono zajedno pomešali, to je jedna od najopasnijih opcija ovde. Treća mogućnost je hiperinflacija.
na što oni igraju da obezvrede sve i da sruše potpuno i dolar i euro i da upravljači sveta uzmu, da imaju kapital u svojim rukama. I posljednje ono za što se ja zalažem, to je narodni kapitalizam, da se odstupi od ovog modela i da se ide na jedan potpuno drugi model. Ali i do narodnog kapitalizma da li može drugačije da se dođe nego revolucija? Naravno, kako će se to izvršiti? Da li će biti revolucija? Ja mislim, ako bi postojala svest čovečanstva, da smo ušli u eksponencijalnu funkciju, treba prekinuti ovu eksponencijalnu funkciju. Da prestane štampanje, da se vratimo normalnim, realnim vrednostima, ekonomskim, a ne da imamo fiktivnu ekonomiju. A kako je uopšte došlo do te situacije da smo mi u tako katastrofalnom ekonomskom stanju, cela planeta? Pa, glavna stvar je kod onih koji upravljaju svetom da se zaduže građani i privreda. A ko upravlja svetom? Sad ćemo nadzor. Ko upravlja svetom? Znači, imamo jedno svevideće oko da ga nazvamo familija. To je 13 porodica koje upravljaju svetom već posljednjih 300 godina, se znaju imena, a prenosi se već 1000 godina. Koje su to porodice? Znači, to je engleska kraljica koja ima 40% vlasništva upravljanja svetom, to je Rothschildovi, Rockefellerovi, Morganovi i tako dalje. E sad, da pokažemo kako to sada funkcioniše. Malo ću se poslušati pošto je ovo tabela. Znači, familija, ona je vlasnik federalnih američkih rezervi. Federalni američke rezervi je privatna banka, a predstavlja se da je centralna banka. Istovremeno, oni su vlasnici i Evropske centralne banke. Znači, u decembru 1913. godine izvršena najveća prevara kada su njih 13 ovladali monetarnim sistemom, jer je ta centralna banka prešla u njihove ruke. I onda se postavlja pitanje, znači, a čiji je novac? Pa novac je porodice, znači familije koja raspolaže sa tim novcem. I sad oni imaju 3 pravca svog delovanja. 3 pravca svog delovanja. Jedan pravac njihovog delovanja znači prema državama, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. Znači oni, federalne rezerve i Evropska centralna banka štampa papirni novac i pozajmljuje ga Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji kao država. Evropska unija, znači oni, znači kao države, pozajmljuju novac svojim kompanijama i pozajmljuju novac građanima. Znači, države pozajmljuju novac. Međutim, istovremeno mi imamo da Evropska centralna banka i federalne rezerve ubacuju novac u multinacionalne banke. Otprilike 1318 banaka upravlja i kompanija upravlja 1318 banaka, sve drži pod kontrolom. Oni dobijaju direktno novac, štampani novac dobijaju oni i onda oni taj novac prosleđuju komercijalnim bankama. Znači ovdje su komercijalne banke koje taj novac dobijaju i onda te komercijalne banke daju kredite, znači kompanijama i daju kredite građanima. Tako da ova linija ide direktno multinacionalna banka, komercijalna banka u raznim zemljama sveta, kompanije i građani. Oni tu uzimaju novac. I na ovoj strani se nalaze Wall Street, MMF i Svetska banka. Oni se snabdevaju direktno novcem iz federalnih rezervi. Znači, Federalna rezerva kontroliše i Wall Street, i MMF i Svetsku. Da, oni ih snabdevaju novce. I onda oni taj novac svoj pozajmljuju državama. Znači, ovdje smo... Državama kao što smo mi rekli. Kao što smo mi. Znači, ovdje smo vidjeli struktura države Amerike i Evropske unije, kako direktno idu ka njihovim tržištima razvijenim koji držu pod kontrolom, a ovo je, znači, sada držanje pod kontrolom država. Te države, znači sada svoje, one daju kapital svojim kompanijama opet da bi ih spasili i građanima kroz razne vrste potrošačkih kredita. I sada imamo, znači mali Amerikanac je zadužen, sad objašnjavamo, mali Amerikanac, znači on duguje komercijalnoj, znači komercijalnoj banci, kompanija duguje državi. Država duguje federalnim američkim rezervama, a federalne američke rezerve su u vlasništvu porodice. Multinacionalna kompanija daje komercijalnoj banci u bilo kojoj, i u Americi i u bilo kojoj zemlji u svetu, a one daju kompanijama i građanima. Građanin je zadužen kod banke, banka je zadužena kod multinacionalne kompanije, a multinacionalna kompanija kod njih, a oni opet kod familije. I evo sada mi, evo mali Srbin ovdje u Srbiji, uzeo kredit od komercijalne banke.
ako je dobio od komercijalne, ili kompanija ako je dobila, može dobije i od komercijalne banke, može dobije i od države. Da. Znači, mali građani Srbije uzeo kredit od komercijalne banke, koja je dobila od multinacionalne banke, koja je dobila od Feda, koja je u vlasništvu Farmige. Na ovakav način vrši se potpuna kontrola svih novčanih tokova i mi u ovom trenutku znači imamo da je negde oko, rekao sam, 1800 kompanija, 1318 kompanija, znači kompletno drže vlast u svojim rukama financije. Koliko smo mi sada zaduženi? Sada po glavi stanovnika, znači jedan Amerikanac je zadužen po glavi stanovnika $1 milion, oko $1 milion, svaki Amerikanac. Jer oni prikazuju zaduženost prikazuju na 16.000 milijardi dolara, međutim to nije tačna cifra, znači zaduženost, sve smo pokazali, se popela na 280.000 milijardi. Kad se ovaj iznos podeli sa 300 i nešto miliona Amerikanaca koliko ima, znači oko milion dolara dolazi po svakom građanu. Znači svaki Amerikanac je dužan $1 milion. Jeste. Sad idemo mi smo zaduženi recimo nekih spoljni naš dug, ali ukupno sa unutrašnjim i ostalim dugom to je negde oko 40 recimo 5 milijardi evra. Kad to podelimo na 7 miliona i 100 građana Srbije, to je negde oko 6.500, znači svaki građanin Srbije duguje 6.500 evra. Međutim, 6.500 evra smo svi. Svaki građanin Srbije. Znači vi i ja i svi ovi koji gledaju. Svi koji gledaju, svi su dužni 6.500 evra. Međutim, to sada kad množite recimo sa prosekom u Palmi, znači imate 2 miliona i 500 domaćinstava, znači oko svako domaćinstvo u Srbiji duguje negde oko 25.000 evra. Samim postojanjem, samim učestvovanjem u sistemu. Zato što se ovaj sistem je potpuno spušten kapilarno. I on je pod potpunom kontrolom. I sve ostalo je stavljeno u službu financija da bi se kontrolisao građanin, znači to su mediji, to su internet, sve je stavljeno u funkciju da građanin u takvoj komercijalnoj civilizaciji ispuni se ono što je Rothschild rekao, onaj ko neće da uzme naše kredite, taj je naš najveći neprijatelj. Ali ima ljudi koji će kažu to je sve neka teorija zavere, ali to je jednostavno logika... Ne, to je tako funkcioniše, tu nema teorije zavere, to je jednostavno tako. Građanin, znači sada mali građanin Srbije kaže, a kome ja dugujem? To je ono što je bilo nejasno. Kome ja to dugujem? Ja dugujem banci. Odjednom shvatim, čitam u novinama, pa banke duguju. A kome banke duguju? Pa banke duguju multibankama. Pa kome sada duguju ove? Pa i države duguju. Znači sad su i države, pa kome one duguju? Pa one duguju opet tim multibankama, a kome te multibanke duguju? Pa one duguju onima koji štampaju pare. I opet se vraćamo onu izjavu Rothschilda iz 1790. godine, ne treba mi nikakva vlast, dajte mi samo da štampam novac. Ovo je dokaz da oni sve drže pod kontrolom. Imamo taj sistem u kome videli smo kako funkcioniše. To je taj takozvani neoliberalni kapitalizam. Neoliberalni kapitalizam. To je tokom 80-ih uzelo maha. To je, ajde da kažemo, 1970. otpočelo, pa nadalje u intervenciju u Čileu, rušenje, ubijanje Salvador Allende i nastavak dalje. Znači, šta je to neoliberalni kapitalizam? Neoliberalni kapitalizam to je oni koji su bogati, tih 1%, oni treba da budu još bogatiji i oni kontrolišu 80% svega na planeti. U ovom trenutku. U ovom trenutku. Znači 1% kontroliše 80%. Tako je. A ovih 20%, znači ona je u vlasništvu, ajde da kažemo, ovih 99%. 99% populacije raspolaže 20% imovinom planete, ako pričamo o imovini, a 1% raspolaže sa 80%. Najbolji primjer je, recimo, za ovu emisiju sam izvukao u Nemačkoj, ko kome plaća na kamate. Kroz kamate se vidi kako se preliva novac. I u Nemačkoj otprilike 8 od, recimo, 100 evra koje se plati kamate. 80 gube, znači plaćaju. 1/10 koja tokom godine uzima pozajme je na nuli, na isto, nema ništa. Iz toga i 1/10 dobija ovo što ovi gube. Tako funkcioniše tržište. Od 1973. godine raspon plata između radnika američkog, znači jedan radnik u Americi 73. njegov menadžer je imao 7 puta veću platu od njega. Dobro. 2013. godine jedan američki radnik, industrijski, ima u odnosu na bandita, na mešetara, na
Wall Streetu ima 40.000 puta ovaj veću platu od njega. 40.000... Jer je ovaj jedan dobio za svoje mešetarske kombinacije kao skoro milijardu evra je dobio, milijardu dolara je dobio. Znači, na ovaj način vidimo da je došlo do raslojavanja u društvu, izgubljena je potpuno srednja klasa koja je motor jednog društva da omogućava se u tom društvu, znači da se razvija i mi danas, i to je namjerno urađeno, jer je od 1907. godine je znači izvučena iz financijskog sistema likvidnost, da bi se jednostavno, sistem je nelikvidan i na taj način se omogućava ovima koji imaju novac da oni gospodare čitavom situacijom i da omogućava 99% koji se nalaze, koji imaju samo 20% imovine da se sudaraju jer nema dovoljno financijskih sredstava da bi oni mogli da opstanu. I na taj način mi dobijamo jednostavno potpunu kontrolu preko financija planete i imamo, znači, podatak, evo, sad ću ovdje dati da je, znači, da 80% ovoga se nalazi u 737 kompanija kontroliše. Znači 80% su 737 kompanija u njihovom je vlasništvu. Tako da vi imate, ne znam, u autoindustriji 5 porodica da postoji, u šećernoj grani 7 porodica, u prehrani i tako redom. Znači potpuno imamo sistem koji je došao sad do svoga kraja u onoj eksponencijalnoj funkciji o kojoj smo govorili, jer jednostavno kriza je namjerno izazvana da bi se imovina preostala koja se nalazi u državnom vlasništvu preuzela od strane 1% ovi. Imamo slučaj, znači sada Grčke, gdje oni prodaju ostrva, gdje prodaju obalu, gdje prodaju elektroprivredu. Recimo, rekli smo da je dug Grčke 350 milijardi evra, a celu Grčku sada, kada bi prodali i Telekom njihov, i elektroprivredu, i obalu, i resurse, i sve, ona ne može da dobije više od 70 milijardi. To je to dužničko ropstvo u kome vi jednostavno lažnim štampanjem papira, koji je, ajde upotrebim taj beogradski slang, uvaljen, lažni papir i lažni novac je dat kompanijama i građanima, da bi se izvršila jedna kompletna kontrola i da bi 1% mogao da upravlja 1% mogao da upravlja svetom. Sada, i onda su oni došli do tog morbidnog, ta kvazi elita koja je šizofrena, da je 7 milijardi ljudi, da je to mnogo 7 milijardi ljudi na planeti, i mi imamo tu teoriju da treba da bude samo 1,5 milijarda, ili tamo u Atlanti gde postoji onaj ploča gde piše da treba samo da ima 500.000 ljudi na planeti da bi svima bilo budobno. I ja sad ću da pokažem da je to jedna apsolutna glupost. Znači, na primjeru Australije. Znači, da li je stvarno tačno da je zemlja prenaseljena i da se mi sada gušimo i da mi treba sve da doživljavamo to što doživljavamo? To je potpuno jedna laž. Znači, zemlja uopšte nije naseljena i daćemo jedan primjer, znači, Australije. Znači, kada bi celo čovečanstvo stvarili Australija ima negdje oko 7,5 miliona kvadratnih kilometara, a mi imamo 7,1 milijarda stanovnika. To znači da na svakog jednog stanovnika bi došlo 11,36 ari. Znači, ta priča o tome da smo prenaseljeni je laž. Čista laž. Potpuna laž. Ali zašto? Da bi se držalo pod kontrolom čovek koji je izmanipulisan, koji je prezadužen i drži se pod kontrolom kreditima, znači, jer ovo je moderno ropstvo. Znači, u starom Egiptu vi ste znali da ste rob i znalo se ko je faraon. A ovdje se ne zna, vi dobijate mogućnost svih sloboda, a u stvari ste rob jer svakog meseca morate da idete u poklon, da se poklonite, vratite svoju obavezu prema velikom bratu koji vas kontroliše i koji vam je uzeo dušu i gdje ste vi jednostavno, vaš život je u njegovim rukama jer ne možete da funkcionišete pošto ste potpuno porobljeni. I širi se strah da oni koji dolaze razmišljajući do ovakvih ideja, širi se strah da će doći do velike gladi i da mnogo ima stanovništva, što se onda jasno pokazuje da to apsolutno nije tačno, znači da planeta može da se napravi kao udoban dom za sve trenutno koji u njoj žive, a mi danas imamo 1,5 milijardu ljudi koji gladuje, 1,2 miliona ljudi koji nemaju vodu i oni se marketinški
ti si iz te branše, znači medija, režije i ostalo, znači režira se da oni koji žive u razvijenom svetu, kad vide sirotinju Afrike, kad vide u kakvim oni uslovima žive, kad vide ratove koji se namjerno produkuju, kaže, meni je moj konformizam američki dobar, imam kola, jeste, zadužen sam, radim po 18-20 sati, ali i to je bolje nego da budem u nekom ovakvom ratu ili da budem gladan ili da budem žeden. Znači, to je ta manipulacija koja se vrši sa vrha, sa osnovnim ciljem da se svet, odnosno čovječanstvo drži pod kontrolom. Sad, da bi se pokorili ostali koji nisu u sistemu Sjedinjenih Američkih Država Europske unije, znači da bi se ostali narodi, onda je izmišljena ta tranzicija. Znači, tranzicija je prelazak iz tog komunističkog dobra, znači slom 1989. godine, znači koji je potpuno bio, znači, izrežiran, kao što je sve familija režira. Znači, mi imamo i prvi i drugi svjetski rat, da su Rothschildovi finansirali jednu i drugu stranu. Znači, i izlaz, oni vide isto u tome da izbije svjetski neki rat, pa da u tom ratu oni finansiraju jednu i drugu stranu. Međutim, ovdje su se preigrali, jer se sistem u eksponencijalnoj funkciji otrgao kontroli. I sada, kao te bakterije o kojima smo govorili, zaraza se širi po celom financijskom sistemu i sad je sve to ugroženo. Znači, u ovom slučaju tranzicije, ona se zasnivala na istočnoj Evropi, pričamo, znači ona se zasnivala na primjeni modela koji će dovesti do ubijanja privrede istočne Evrope i postavljanje dužničkog ropstva kao jedine alternative novom načinu demokratije, života, slobodnog tržišta i svega onoga što je bila apsolutna laž. Znači, to vidjeli smo u malo pre primjerima da 700 kompanija upravlja, znači, kompletno tržište, znači nema slobodnog tržišta. Sad su oni uzeli ideologiju da bi to prikrili, oni su pod građanskim slobodama, manjinskim pravima, slobodnim tržištima, slobodima medija, tu žvaku počeli da prodaju istočnoj Evropi i ostaloj planeti i da bi na taj način nametnuli svoj model upravljanja. Tranzicija se od svega što tu ima zasnivala u stvari na 3 ključna recepta. Znači, to je bila takozvana šok terapija. To je Naomi Klein. Tako je, znači to je bila šok terapija, zatim operacija bez anestezije, tako su se hvalili. Čak ovdje naši ministri koji su odigrali tu ulogu, oni su dovedeni i oni su se hvalili kako oni operišu bez anestezije. To je neposredno 2001. kada su uzeli vlast u zemlji i to se radilo preko ekonomskih ubica. Znači, vidimo, John Perkins je, znači, uradio veliku stvar, objavio da ništa nije slučajno, šok terapija, operacija bez anestezije, ekonomsko ubijenje. Cilj je da ubijem tvoju privredu, da bi ti onda mogao da zavisiš od mene, i to je moj glavni sukob 2001. godine kada smo se ja i pokojni premijer Đinđić posle 13-14 godina razišli, jer sam ja to video i naslutio gde to ide, a onda mi je njegova ekipa rekla, a zašto bi mi proizvodili kad možemo da uvozimo? To sam ja postavio pitanje... Ko je to rekao? Labus. Da. Znači, zašto bi mi proizvodili, i cela ta priča, i Labus, i Đelić, i Dinkić, i kako se zove, onaj ministar što je bio, Pitić, cela ta ekipa je bila, zašto da proizvodimo ako možemo da uvozimo, to je ključ, i da su deficiti dobra stvar. Ja sam bio šokiran. Kao, to je super deficiti, oni su glupi, oni nama daju pare, a pošto su oni glupi, mi ćemo sad uzmemo te pare. Onda je Zoran meni rekao, znaš, ovo što ti predložiš je mnogo sporo, mnogo će brže ići na način da dobijemo 6 milijardi odmah od Amerikanaca, da dođu 2 multinacionalne kompanije. Ja kažem, dobro, šta ćemo mi da radimo? On kaže, mi ćemo onda dobiramo samo poreze. Ja kažem, jesi ti normalno? Da ti znaš da Amerikanac kad da 100 evra, on hoće da uzme 100 miliona evra. To je princip njegovog rada na tržištu. Znači, to uopšte neće da ide tako, oni će nas potpuno razoriti. Nažalost, prošao je taj neoliberalni model koji se onda, ali da ga sada uokviri u ovome što smo govorili oko familije. Znači, na čelu se nalazi familija. To smo već kroz financija rekli. Sad vidimo kako ta familija deluje, znači sad mimo financija kako se deluje u praksi. Znači, familija deluje na tri načina. Prvi je, znači, preko bele kuće, bela kuća,
koja vrši, znači, pritisak politički na države i oni postavljaju marionetske vlade. Sve vlade u Srbiji, znači od 2000 su marionetske vlade, postavljene na ovakav način, uz pritisak Evropske unije, Vašingtona, znači familija upravlja politički preko Bele kuće. Ako ne prihvatite to, onda ide Pentagon. Onda ide intervencija. To smo znači imali 90... Ja sam bio 80 dana, razumeo sam da to tako funkcioniše, pisao sam tekstove i prosto celu javnost uspreka tome da ne idemo njima jer će oni bombardovati zato što hoće da isprazne svoja skladišta, zato što jednostavno smo ušli u kaubojski film gde smo Indijanci i to je jedan veliki problem. I treći način, to je znači ovo što smo rekli preko novčanih tokova, znači Wall Street, tu idu dalje mediji, koji su potpuno kontrolu, koji veličaju manjinska prava, koji veličaju slobodna tržišta, koji, recimo u Srbiji imate, to je svuda uopšte bilo u istočnoj Evropi, da oni najviše koji pričaju o slobodnom tržištu su ljudi koji su profesor univerziteta na budžetu. Jesi ti profesor univerziteta? Jeste. Pričaš o slobodnom tržištu. Ajde izađi sa tog državnog budžeta, napravi svoj privatni univerzitet, nemoj da budeš vezan za nikakve partije i ako dođu kod tebe da slušaju i da to plaćaju, onda si ti na slobodnom tržištu. Ne, oni su u državi, oni su na državnom univerzitetu, na budžetu, daju svoje besmislene skripte na koje profitiraju, uzimaju svake godine, menjaju samo da bi studenti ponovo kupovali. U 3-4 upravna odbora su i oni tako mesečno imaju između 10 i 20 hiljada evra, a nama, koji smo, ja sam 30 godina na tržištu, prodaju priču o slobodnom tržištu i o tome kako treba sve da bude slobodno, dok su oni apsolutno zaštićeni. Mediji su pod kontrolom, znači, apsolutno ovakve jedne grupacije, zatim idu tu sve moguće, onda idemo, znači, kroz sve oblika zaduživanja i sve oblike manipulacije, kao što su farma Veliki brat i stvaranje jednog potpunog debilizma u društvu, znači, debilizam se, glupost i debilizam postaju tipa oro, postaju medijski prihvatljivi da bi se jednostavno sve vrednosti do kraja uradili. Da biste ovaj model tranzicije primenili, morate da imate 3 poluge slamanja nacionalne ekonomije. Prva poluga slamanja nacionalne ekonomije je opšta liberalizacija. Što da znači opšta liberalizacija? To je ta priča, sve otvorite, nek sve bude privat, neka sve može da ulazi roba koja hoće u trci u kojoj su oni, ako isučavate industriju, ako 17-18. veka industrijsku proizvodnju, kako je industrijska revolucija nastala, znači svi su štitili prvo svoja tržišta. A onda, kada su ojačali, od Engleske pa nadalje, kad su ojačali, onda su oni nametnuli priču o slobodnom tržištu. To je otprilike kao što naši tajkuni, to je taj model skinut sa Wall Streeta. Trka na 100 metara počinje tako što su oni na 90. metru, a mi smo na početku. I oni kažu, ajmo sad da imamo ko je tu sposoban, da imamo ko to može da trči sa nama i onda oni normalno pobede u toj neravnopravnoj trci i to je ovo. Opšta liberalizacija znači da, najjednostavnije, imam moju kuću i u mojoj kući je uvek vrata su otključana i kad ja nisam tu, tako da svako može da uđe i izađe da radi šta hoće. To je samo prevara na svetskom tržištu, jer kad sa našom robom dođete na to tržište tamo, recimo mi smo 90. godina bugarska vina prvi put preko mene su išla da 91. na drugu da probijamo na američko tržište. 88 dozvola su nam tražili. A onda nismo mogli da uvezemo, pa smo morali preko firme u Kanadi da registrujemo kao etičko vino, zbog Kanada mnogo više etičke pripadnosti poštuje i omogućava im da tako uvoze i onda na 2 jezika, engleskom i francuskom, se to pakovalo tu, pa se onda ubacivalo na američko tržište. Znači, to su strogo regulisana tržišta gde se Brisel postavlja u standardizaciju, to je novi nacizam. Znači, gde se standardizacija je, oni kažu, znate, paradajz treba da bude takav i takav, ako nije takav paradajz ne može da prođe na to tržište. A šta ako vi volite veći paradajz? I ako volite manji paradajz? A šta ako volite neki paradajz koji je iskriven?
i tako. Zašto ti određuješ kupcu? Kupac je gospodar tržišta. On treba da kaže da li se njemu sviđa. Ne, oni postavljaju kao u Huxleyovom vrlo novom svetu, znači oni postave, znači posle Orwellovog velikog brata mi sad dobijamo ušli smo već u Huxleyovo doba, gde oni znači do kraja ide lobotomija. Ne, ti moraš da prepoznaš da je to taj proizvod koji mora tako da izgleda, a bilo ko kaže, ja ne bi to, ja bi nešto drugo, on je neprijatelj. Opšta liberalizacija znači otvori mi svoje tržište da te razvali zato što si glup, nesposoban i politička elita je radi za interese okupacionih vlasti. Drugo je, znači, banditska privatizacija. Nju ću kasnije objasniti. I treće je devizni kurs. To su 3 poluge kako da se slomi tržište. Ovo dovodi do potpunog kraha. Da ću sad objasniti. Znači, ovo vodi ka opšta liberalizacija, banditska privatizacija, rasprodaja svega i vezanost deviznog kursa koji ne može to da prati dovodi do kraha. Znači, princip koji smo rekli zaduživanja se ostvario u periodu od 1990. do danas do 2013. SFRJ 1980. je bila zadužena 20 milijardi dolara i svi smo bili u šoku kad se to desilo. Danas ta zaduženost po državama kad se sabere 180 milijardi dolara, znači 9 puta veće. Unutrašnji dugovi su 220 milijardi duga, znači unutrašnji dugovi preduzeća, gubici i sve ostalo. Tako da je ukupna zaduženost 400 milijardi dolara, upravljači koji su ovo sve doneli odluku da mora tako da bude, znači dobili su potpuno jednu porobljenu naciju sa ogromnim dugovima i u dužničkom ropstvu. Pogledajmo kako to izgleda u slučaju Srbije, po mojim procenama koji sam ja radio, znači od 1990. 2000. mi smo u kampanji rušenja Miloševića išli sa tim procenama, je da su 110 milijardi dolara je otišlo u tom jednom promašenom vremenu. A onda dolazi ta demokratija, koja sad vidimo kakvog je tipa, znači ta predstavnička, potpuno površna demokratija koja je dovela do potpunog sloma ekonomije i svega što se dešavalo u Srbiji. Od 2001. do 9. meseca 2013. Ovo je već objavljeno, da 51 milijarda, već posljednjih nekoliko nedelja svuda po internetu kruži, da je 51 milijarda dolara izneta iz Srbije. Međutim, na to treba dodati još 87 milijardi kroz spoljnotrgovinski deficit. Ona liberalizacija o kojoj smo govorili dovela je do potpunog sloma kroz jeftini uvoz za one koji su bili uvoznici i izvoz koji se nije isplaćivao, znači i 138 milijardi. Toliko je izneto iz Srbije. Da, ovo je otišlo iz Srbije. Gde je to otišlo? Kome je to otišlo? Otišlo je napolje, znači na privatne račune, multinacionalnim kompanijama, bankama, tajkunima, znači svima onima koji su iznali novac iz Srbije. Znači od 1990. do 2013. iz Srbije je izneto 248 milijardi dolara ili svaki građanin od 7 miliona je opljačkan preko 35.000 dolara. Znači u posljednjih više od 20 godina su nam maznuli 35.000. Znači uzeli su nam živote, raselili, iselili ljude i pored toga 35.000 dolara je svaki građanin izgubio zbog jedne potpuno pogrešne politike zaduživanja, rasprodaje i omogućavanja određenim privilegovanim da dođu do ovakvog bogatstva. Rekli smo da je model pljačke kroz privatizaciju. Da. I sada vidimo kako to izgleda u konkretnom... Kako ide privatizacija? Kako je to? Ovo je znači model pljačke. Ja mislim da ovo nigde nije do sada na ovakav način razjašnjeno iz prostog razloga što svi o tome ćute, a kad Evropska unija kaže znate ispitajte 24 privatizacije, treba ispitati svih 2.500 privatizacije. Znači privatizacijona pljačka u modelu kad je 100% društveni kapital. Znači ima tu još jedna stvar, da društveni kapital se prodavao na ovakav način, ali prodavao se državni kapital koga može država da prodaje. Ali društveni kapital, to bi trebali pravnici da se društveni kapital ne pripada nikome. I nije mogla država da prodaje društvena preduzeća. Jer ste imali preduzeća koje su nikla od nule, koga su izgradili ti komunisti, radnici, koji nisu išli na letovanje, gradili su svoju fabriku i došli su do neke vrednosti svoje fabrike, a onda vratili uzete kredite, a onda dođe država i kaže, sada ja to privatizujem. Jer društveni kapital ne pripada državi, nego po pravnom formatu pripada, znači, onima koji su stvarali taj kapital.
Znači imamo klasično, partija je na vlasti, režim. Ona formira svoju vladu. Vlada ima kuma partije. Kum partije je tajkun koji odrađuje ovaj posao. S ove strane je banka. Partija na vlasti vrši pritisak na banku da kumu partije odobri kredit koji nema para. Znači odabiraju se samo oni koji su u službi ove pljačke. Kum partije je znači taj koji vrši čitavu ovu stvar. Na ovoj strani se nalazi Agencija za privatizaciju koja apsolutno, kako je postavljena, imam bezbroj tekstova mojih, znači glavno mjesto korupcije odakle se sprovodi ova pljačka. Agencija za privatizaciju prodaje preduzeće koga kupuje, znači pojavljuje se kum partije i mafije koji počinje da kupuje to preduzeće. I sad imate ovakvu situaciju. Preduzeće koje ima knjigovodstvenu vrednost, recimo iz 1994. od 3 miliona evra, prodaje se 2004. za tih 3 miliona evra, iako je njegova stvarna tržišna vrednost 30 miliona evra. Ne radi se revalorizacija, ne radi se nova procena kapitala. I tu je glavna pljačka. Znači, i preduzeće od 3 miliona evra ide u proces kako su oni predvidjeli, da sam ja bio šokiran kad je zakon donesen, tako što je 30% od ove knjigovodstvene vrednosti, to je 900.000 evra, ide u prodaju. Znači, nigde u istoriji ekonomije nije bilo kad ti nešto prodaješ. Logično, ako nešto vredi 100 evra, kako bi prodao? Da vredi 130, 100 i nešto, pa se nagađaš, pa se centraš, pa istočni narodi to do sitnica su razvili. Ali gde ima to da ti, tvoj stan vredi 100 evra, ti njega prodaš za 30 evra? Zašto? Da bi ga što pre prodao. I ja sam, kad sam to video, to je ona početak za pljačku, kako je išao čak i slogan, početak za imetak. Taj čuveni idiotski slogan, gde su uložene pare za kampanju i gde se pokazivalo kako je to prava stvar da što pre se preduzeće prodaje. Tako su preduzeće i sada dođe, znači kum partije kupuje preduzeće za 900.000 evra, ali ne uplaćuje toliko, napravi ugovor na 6 godina i prva rata mu je 150.000 evra. On kupi preduzeće za 150.000 evra koji vredi 30 miliona evra. I to je bila srazmjera 70 za njega, a 30% za manjinske akcionare koji apsolutno nisu imali pojma ni šta su akcije, ni šta su berze. On kaže, ovi nemaju pojma, ja sam 70%, mogu da radim šta hoćeš. I ja sam štitio interese manjinskih akcionara, to je jednostavno film može o tome o sudbinama, o žandarmeriji koju smo izvodili, o uličnim protestima, da odbrane ti 30%, da dokažu da firma mnogo više vredi, da nije 3 miliona evra. Nažalost, ova sprega, znači države, kriminala i tajkuna je bila mnogo jača i dovela do potpunog sloma privrede. E sad, čim je ušao unutra, znači dao je 150.000 evra, i on je već ušao unutra i upisuje se na 70%. E sad on kaže, ja sam vlasnik 70%. Znači on je dobio pare od banke, on nema pare, ali je on tih 150.000. Čim je ušao unutra, postavlja svoje organe upravljanja, kreće da rasprodaje i da zadužuje. To prvo što da uzima kredite, jer on je sada 70% gazda, ali ovoga puta sada ne vredi više 3 miliona, radi novu procenu kapitala na 30 miliona evra i sad ulazi kod banke sa kreditima, može da dobije, ja sam održao, 25 miliona evra. 150.000 evra ga ovo košta što banci vrati i onda idu provizije. Provizija 10% se daje, znači provizija bankarima i ovima koji učestvuju u tome, znači to je negde 2,5 miliona evra i ministrima i njihovoj ekipi 20% se davalo, znači to je 5 miliona evra, tako da on kad ovo što je dao sa ovim, čist profit kuma je 17 miliona i 390.000 evra.